Yes guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi bambarusha mining TV. Nkuko mubibona ndi muri exchanger cyangwa hano ni muri dashboard ya exchanger ya FMC Pay. Ni witegereza ari hejuru cyane urabona ko hariho ama USDT cyangwa amadolari 80 na rimwe n'ibice 84. Aya ni amafaranga y'ubuntu agera mu bihumbi 120 y'amanyarwanda. Aya ni ama USDT aje mu gihe kitarenze iminsi nk'icyenda gutyo, icyumweru n'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu aho ngaho. Nawe ubwawe wayagiraho, ari igihe duhora tubabwira ibintu rimwe na rimwe mukabica amazi muvuga ko ntabwo bikora. Iyi ni imwe mu ma exchanger akomeye ari seriye avuga ibintu akabisohoza, ndetse na za OKX nazo zirabikora. Iyo uyemvise umuntu cyangwa uhereje umuntu link ya OKX exchanger akayifungura agakora registration agakora KYC akaba verified, uretse ko uyu munsi wa none gukora KYC muri exchanger ya OKX birimo biragorana. Baguherezaga 0.5 by'idolari, baguherezaga bitcoin zihwanye na 0.5 by'idolari, mu gihe hano muri FMC Pay baguhereza coin zabo 1000 zihwanye n'amadolari 2.2. Rero iyo utumiye umuntu baguriza amadolari 2.2. Iyo utumiye abantu 10 ni amadolari 22. Iyo utumiye abantu 100 ni amadolari 220. Amadolari arabikurika neza 100%. Ndagira wenda mbibereke step by step. Nimba udafite link yi exchanger uze kureba muri comment z'iyi video ndetse no muri description z'iyi video, ndaza kwishyiramo na referral code yayo, uyifungure ukoremo registration, cyangwa nimba warakoze KYC ikaba unverified wongere usubiremo. Nuza ugakanda hano hejuru ahangaha kwa kantu kaga profile, nuza ukagakandaho uraza uhita ubona username yawe cyangwa email yawe, urebe nimba arabaye verified cyangwa nusanga uri muri waiting view cyangwa uri muri waiting utegereze. Hanyuma nusanga hari ijambo unverified ry'umutuku uhakande uzuza KYC yawe neza. Iyo umaze kuba verified nibwo bikorohera kuba watangira kwemvita abantu nawe ugatangira ukabona kuri ayo mafaranga. Iyi exchanger itanga biri seriye, nta bintu by'ikinyoma, nta bintu byo kubeshya, ni ukuri 100%. Rero ndagira mbere ukuntu tuyabikura step by step. Icyo ukora nta kindi, uraza ahangaha hano kuri wallet, ndagira ngo twihutishe video itaza kurambirana. Hano kuri wallet nurangiza uze hano hejuru kuri spot, ahangaha urangiza hano kuri spot gira muri kuhabona. Iyo hakanze bahita bakwereka ama FMC Pay cyangwa ama coins yawe. Rero naberetse ukuntu mugura ama network fees nimba ari amapiane. Ubona ko mfiteho amapiane 5 bari buze guhita ko bankata, tugiye kubikura aya madolari. Nta kindi ukora rero, uyakandaho ama USDT, warangiza ugakanda hano kuri withdraw. Wamara gukanda kuri withdraw bahita bakwaka wallet address ya USDT kuri network ya TRC20 cyangwa ya Tron 20 nkuko muri kugira ute muri kwibona. Nta kindi dukora rero, tugiye muri Binance. Okay, tujya muri Binance, tuze dukanda hano kuri asset, kanda hano kuri add fund. Ahangaha muri Binance add funds tuhakande. Kimara kwakanda kande deposit on chain, urebe USDT. Ibintu ugomba kwikora neza, bikoze nabi ukayayobya ntabwo ashikanye nabahiye. Ukande kuri USDT, hanyuma uzurebe network ya Tron 20. Dore ni iyi ngiyi tuje kureba ahangaha, tuyikandeho. Okay, tuyikopiye kandi kwa kajambo ka copy
ariko ni wallet address ya USDT kuri network ya TRC 20. Njya murabona ko hano muri Binance yanjye harimo 0.5 by'idolari gusa. Tuhita dukomereza hamwe twari tugeze, tuyipestinge mahangaha. Tumara kuyipestingamo tuze hano kuri network ni iyi ngiyi Tron 20. Hanyuma duhite ko dushyiramo umubare w'ama USD tugiye kugira ute kubikura. Okay, dushyiramo 78 n'ibice 24. Turangiza dukande hano kuri withdraw. Kimara gukanda kuri withdraw bahita bakohereza aka message kuri email. Okay, uhita ukanda hano kuri send code, bakohereza aka message kuri email yawe. Warangiza ukajya kukarebayo. Okay, ubundi biri connecte, nkabona aka message ukagatayipinga mahangaha. Okay, 0178226. Warangiza ukareba n'agakode ko muri Google Authenticator cyangwa muri Authentication Code, nako ukagashyiramo ko kuri FMC Pay. Okay, 6322556. Warangiza ugakanda confirm, biba birangiye. Nuko nguko bayabikura. Rongera murabona ko bibaye successful, ya ma USDT ahise ko ava. Nuko bikorwa rero step by step. Itukanda okay, warangiza ugategereza nk'umunota umwe, nawo ntabwo ushira ya ma USDT abageze muri Binance yawe. Reka tujye muri Binance naho tuyategerezemo turebe koko ko yagezemo cyangwa atayobye. Ariko ntabwo yayobye kubera ko inzira twakoze ntabwo nabakorera video ndi kubereka ibintu bibayobya, ahubwo bereka video ibayobora step by step ukuntu ibintu mugenda mugira ute mubikora. Urabona ko ama USDT yamaze kuvaho kare, hasigayeho 0.15. Reka tujye muri Binance yacu turebe aho ibintu bigize ute bigeze. Ngira murabona ko dufitemo 0.55 by'idolari. Okay, hano urategereza igihe kitari gito. Ngira murabona ko USDT iri processing. Ngira muri kubona hanga, sinzi nimba muri kubireba. Kamashyire aga fresh hano, bari kutwereka ko amadolari ari kuza ari mu nzira za, ari muri processing. Urabona ko bibaye successful. Ukoze refresh ahita ko yiyafisha. Ngira muri kubona ko yamaze kugeramo hano muri Binance muri spot. Ushaka kuyakura hano muri spot ukayashyira muri funding, byose nta kibazo. Nuko nguko bikorwa step by step, amafaranga ukayabikura. Ngira murabona ko bya bintu birakora 100%. Aya ni amafaranga. Ngo nimba ufite exchange ya FMC Pay, gerageza uyibyaze umusaruro. Kandi nimba utari no muri group yacu WhatsApp, no muri comment ndaza gushyiramo link ya WhatsApp uze kuyijoininga. Ciao ciao, turi kumwe. Mukomeze mugire ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande n'impande. Bakunzi bambarusha Mining TV.